Dobar dan, dragi pratioci. Danas pričamo o tranzitnom mesecu u različitim znacima zodijaka, tako da krećemo od meseca u Ovnu. Kada se mesec nalazi u znaku Ovna, dani su povoljni za bavljanje sportom, za započinjanje novih poslova, takmičenja. On je povoljniji za muškarce jer je Ovan muški vatreni znak. Kada je mesec u znaku Bika, gde je egzaltiran, povoljno je za bavljanje nekretninama, izgradnju kuće, poslove sa hranom, pićem i uživanje u muzici. Mesec u Blizancima je povoljan za sklapanje dogovora, pregovora, rad sa decom i mladima, promocije knjiga i kraća putovanja. Kada se mesec nalazi u znaku Raka, on je povoljan za kućne poslove, intimnu atmosferu, venčanja i porodično okupljanja. Mesec u Lavu je dobar za show biznis, glumu, javne događaje i sve poslove gde ćemo biti u centru pažnje. Mesec u Devici je povoljan za kontrolu zdravlja, za počinjanje dijete, zdravog načina ishrane i bavljenje ljubimcima. Mesec u Vagi je dobar za slikarstvo, pozorište, muziku, sklapanje braka, samo treba izbegavati kada se nalazi na spaljenom putu od 15. stepena Vage do 15. stepena Škorpije. Mesec u Škorpiji je u padu i on je dobar samo za humane poslove i eventualno gledanje špijunskih filmova. Mesec u Strelcu je povoljan za daleka putovanja, sticanje mudrosti kroz viša znanja, izdavaštvo i boravak u prirodi. Mesec u Jarcu, on je u izgonu i može biti dobar samo za pomaganje starima i odmaranje. Mesec u Vodoliji, on je povoljan za druženja, iznenađenja, astrologiju i bavljenje novim tehnologijama. I na kraju mesec u Ribama, koji je povoljan za umetnike, psihoterapeute i meditacije u samoći. Hvala, prijatno!